lazy tomboko vavy le fivoana aloha zany amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany ampiao zay zao atao hoe alazaina hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy anao asina miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray tokony hoe azo anaovana azy tokony hoe le fempera zany mila arahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatranay amin'ny tenako manokana ndri zay ohatranay zao mivarotra fa hafa le ohatranay hoe pika raha misy ambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao ka raha misy ambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefa zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy mahomby kosa aloha le izy raha izay ndraiky osy satria mahomby le izy ko zao raha marary efa toatra miena be mihitsy ko le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra zay fa aminay aloha mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto ny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le alalan'inona le aretina raha hoe araka fandinihako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fiobona de miena kokoa zany le contact am'le olona zany hoe tokony misy fiantraikany foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fioboana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy izy aloha no tena misy fiantraikany satria na le fitediavanao raha inge sahirana ianao am'le fitediavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mba hikarama kely nefa zao zay de mihity de le ao anatin'le 3 andro nefa le hanina hohanina 3 andro ny tena enjana be satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiantsaikany aloha satria ohatranay miasa mpanjakana zay ka zay fiantsaikany fanjakana manome vola foana oui fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatrohatran'izay aminay miasa tenany zany tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao nefa zay zao raha pitsy tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahady zay hitanay eo zany de zay no mba amboarina nefa tsena zao hoe raha malala fa rehevo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena na mpivarotrana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany mba misy vazaha tonga ohatr'izany mba vidividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiantraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaka ny trano de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiantraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara-ekônomika tena misy fiantraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy